Mayapayabak po kaya katamuan, pagmasusyan taya po in solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Pakyabe tala po king kakatamong panalangin rin makatuking intention para king kapasalamatan. Daring Couples for Christ, Senior Choir, Narcissus School Incorporated, Mel Musni and Family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Julie Flores, Juanito Ferrer Jr., Milton and Michael Lansangan. Para king personal lakayadwanan, Marlon Garcia, Crisia Kiss de Vera. Para karing kaladwa daring makatuki, Alfredo Rodriguez Sr., Natividad Rodriguez Reyes, Juancho Baluyot, Marshall Maico, Teodora Maico, Juanito Ferrer, Antonio Ponce, Elisa Ponce, Teodora Pineda, Virgilio Narciso, Moises Musni, Luis Bulataw, Gloria Bulataw, Romeo Bulataw, Darwin Bulataw, Jason Bulataw, Maxima Flores, Roberto Pineda Sr., Gerald Dole. Talakatampu makyabe kindalit apamkulat.
Kilagyuning igpaampoy nga anak, ampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At kaya ka antimuri. Piningal doong iti, itamo po pagsalabran taya, ting metong kareng peka importanteng sakramento ning kikatang kasalampantayanan Kristiyano. Ting solemnidad, ning katawan at daya ning ginutang Yesu Kristo. Na iti tatanggapan tamo balang itamo pagsalabran taya, ing Eucharistia, ing Diyos ay tiyog ni kikatamo, potang tatanggapan taya, maging partine ning kikatamong bilang meto ang Kristiyano. Kaya sabihan ng kikatang katikis, yapin iti ing pagmulan at iti ing tugatog na ning kikatamong biye kasalpantayanan Kristiyano. No ka rin ing ega nagang kalam, ampong grasya ng Diyos kaniti mamagos. Kaya balang Domingo, pititipon tamo bang kanita, pagselebran taya ining katawan at daya na ning Ginoo. At kaniti itamo, makisan metong tamo bilang tipan na ning kayang kaugnayan kay katamo. Si Siyantalang iri katang kasalanan, lalong-lalo na kitang pinandit na tayo dinan pansin, iting maulagang sakramento na ning kikatang kasalpantayanan. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, King Eucharistia, manakit kang paralan, bang manatiling kayabe mi king dalaning biye. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, King Eucharistia, pepakit me ke kami, nung makanado king lumingap at mibiyebye, para king metong at metong Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, King Eucharistia, pisan metongan mo kami, anting ke kang katawan, anting metong a komunidad, ning kasalpantayanan at pamiraki-raki. Gino pakalulu. Gino pakalulu. King Diyos, sumayupayang tutu pakalulwa na katamo, King pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alanganga. Amen. Amen. Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo.
excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo. Paborito ng bebel ng bebel. Paborito ng bebel ng bebel. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo. Manalangin tamo, o Ginoong Jesu-Kristo, sa sambanda ka, ikeng mibibye, pusal mi king sakramento ng katawan mo't daya, kaniting Eucharistia, ikasana ing maging sikanan ming bibye king misteryo ning kekang pangayetsyu, at adaw mi sana king ikpa mi nga tsubanwa, ing pirasong tinape, ningalang pamisagsagan at lugod, adaw miya sana karingke kaming kapatad, ing metong abye, mitugtog, king malugod, akasuywan, king kayarian, anong nuka mabibye, kambening ikpa, ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Henesis. Migdalayang tinape at alak, Melkisedek, aari na ning Salem. Antina ning pari na ning Diyos, akakatas-katasan, nga nang papanuan kang Abraham. Manano na sana'y i-Abraham, panuana na ning Diyos, akakatas-katasan, ameglalang king banwa at yato. At mipuriya sana ing Diyos, akakatas-katasan, amimyeta gumpe keya, laban ka rin keyang kasalang. Kanita, pekalub ng Abraham, kang Melkisedek, ing sikapulo na ning sablang pibandyan a keyang asamsam. Ing amano ning Ginoo. Ing pagkibata mo po, pari ka kapilanman king pangapari ng Melkisedek. Pari ko, kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Sinabi na ning Ginoo, king ari akanakong Ginoo, lukluk ka king bandakong wanan, angga king agawa ko lang dalpakan mong bitis, ding kekang kasalang. Pari ko, kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Manibat king Sean, ing Ginoo kayang pelawakan, ing gabun a kekang sasakupan, kasalang king kayang kayupayan, kekalang ipailalam. Pari ko, kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. King Aldo aarapan mo lang, kekang kasalang, ding memalem magkusalang,
ika ing karelang saupan, ibat king sagradong bundok, ding kainakan, datang lang ating ambon, ning abak, banke ka makiyagom. Pari ko kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Ing Ginu kaya ka atin yang pangako, at iti enabawyan, nga na, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek, karin ka mabilang. Pari ko kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turo abinya ko kaya kayo, tinggap ko nanam king Ginu. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuwane ing tinape, pepasalamat ya king Diyos, piraso ne ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amidaon para kaya kayo. Daptan nyo'y ti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinwaning kopa at ngana. Iting kopa yang simbolo ning bayong kasunduan ning Diyos at mitatakan king kanakong daya. Balang minumko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minum kaniting kopa. Babali tayo ing kamatayan ning Ginu, ang gaking datang niya. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos, parangalan tayo po ing maya pabalita. Ako ing magya tinape, tinipang iba't banwa nga naning Ginu, ing ninumang mangan kaniti, miya kapilanman. Hingginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginu. Tinggap ng Jesus, den kay kaldan, at selitana nala tungkol king kayariana ning Dios at pepakayapan ores sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ning lumbog ingaldo, deng labingadwang alagad, lepitan de at sinabi rakeya, palakwan mo nala ring tao, bang mipuntala kareng balen o baryong pakalapit, balang manakita paganda at apituturan, uling may kailangan niya ing lugar. Dapat nga ng Jesus karela, ikayo mismo, di na nyo lang apanganda. Ngarang may kibat, 5 lamang tinapi ang pungadwangasan, deng bakalmi, buri mong mako kami, bang saling pamangan, para kareng dakal at taong dete, ating mga 5,000 katao, kareng lalaking at syukarin.
Nga ng Jesus kareng alagad, paluklukan niya la makagrupong tiyali mangpulo katao. May mintula ring alagad at peluklukan do ring sabla. Kingwanong Jesus deng 5 tinape at deng adwangasan. Tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos para kareti. Piraso nala at saka no dinwang karing alagad bang ipamyeno karing tao. Ilangan mengan la at kinap sila. Labilang adwang kaing deng akat muda ring alagad. Inyang tinipundo ring tinape at agan daring tao. Ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. May payabak po amin. Mekat siguro, igritsyula naman din kay kayong kayabing iniking kilubning pisamban. Good morning. Huling itamo po, bilang metong abalayan ng Diyos, at itamo kiti king kilubning pisamban, pasalamat kingapong Ginoo. At emo pasalamat, nune panandaman tamo, na itamo metong tamong komunidad, abe-abe, pupuri king Diyos ngayon Domingo ngayti. Uli ngayon Domingo ngayti, itamo, pagselebran tayo, ing metong karengpe kay importanteng sakramento ng kikatang kasalpantayanan. Yapin niya po, ing katawan at daya ng ginutang Jesucristo. The solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Nanda ko po ngini. Maniwala ko pa po king milagro. O manakit ko pa po kayang milagro. Patse po sinabi tayong salitang milagro, ing mumunang dulop king isip tamo, ilapin di atang extraordinary or etang supernatural ang malilyari na usually iti sasabihan tamo deti iba't laking Diyos. O kaya, retang bage na kamanghang-mangha na itamo mga pamulala tamo. O kaya, itamo, akakit tamo, itang aliwang bage na itamo, pagmulalan tamo. O kaya, ing milagro, ilapin detang bage, na emo aldoldo akakit, at deni milagrong areti, deti metong lang bage na itamo pagmulalan tamo. Makanyan po parating kaya katamo pong definition of miracle. Pero, baliyo po ring milagro, aliwa mo po retang supernatural events o kaya retang makapagmulalang malilyari kaya katamo, atin mo namang ordinaryong milagro na mililyari kaya katamo na minsan etamo po apapansinan. For example, ngayon nga ba kayo migising ka, mabiye ka pa, milagro itane. O kaya, ngayon nga ba, instead na simba ka, mamalengki ka, ating kang perang pamalengki, milagro itane. Kaya po, mo po extraordinary, deni pong milagrong areti. No nereti karanasan lang aldoldo, tamo nga raranasan king biye. For example, ing anak mo, balo mo, tiktak yaking katamad. Pero, minsan ikit me, niligpit na yung panganana, at tinos mo noreng pinggan nang sabihan mo, wow, milagro, ing anak kong matamad, at menos siyang pinggan. O kaya po, ing anak mong babae, naman titik do marano ning apak. At minsan ay aldo, tinik doya, at saka nilininising mabilog abale, nang sabihan mo, wow, milagro, ing anak ko kaganakana, at miglinis siyang balengeni, kabang man tatalan palisyan. O kaya po, kita pong siping mong balemit mong kabuysitan, pengagliya kang sama ng loob. At minsan ay aldo,
O akasalubong meking dalan, makatimay niya keka. At sinabi na pa keka, good morning. Wow, milagro. Nano kaya nga panganing siping kong bale. Ot ngenit masayaya lupa. Kaya rin inipulit ang bagay, milagro, na ordinaryo lang maliliari king bietamo. Pero, minsan, etala po din ni apapansinan. Kaya in Diyos parati ang gagawang milagro kay katamo. Ketang extraordinary o supernatural events king bietamo. Maniritang ordinaryong karnasan tamo, aldoldo. Ngining aldo pong itamo po, pagselebran tayo, ing katawan at daya ning ginutang Yesu Kristo. Iti po metong yang maragul, selebrasyon, uling iti, metong yang solemnidad para kay katamo. Kaya po, agyang pong ing katamong Catechism of Catholic Church, na nung sinabi na po kay katamo, nga na, the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Ining celebration tamo nga iti, yapin niya ing tugatog at yapin iti ing pagmulan ng kakatamong kasalpantayanan Kristiyano. Kaya po ning itamo tatanggapan tayong katawan at daya ng ginutang Yesu Kristo nga iti, ing sablang kalam, ing sablang grasya na iti mamagos king kakatamong biye Kristiyano. Po maragul ang milagro ite para kay katamo. Na minsan, itamo po apapansinan. Uling aliwa po ing kay katamong lalawen, kareng grasyang anyaran tamo, kingapong Ginoo. Kaya po nung lalawen tayo po ing kay katang ebanghelyo ngini, yapin niya po itang famous miracle of the multiplication of loaves and fish. Reni pong 5 tinape, rening adwang asan, deti po apakanandala, reng may git, 5,000 lalaki. Ela pa po kaya bereng babayan pong anak. Mga siguring estimate da 10,000 people. Po maragula milagro ita. Ne? Pero napag-aralan tayong masaleseng kay kataming ebanghelyo, atin niyang papakit aliwang milagro ing Ginoo, kareng kayang apostol o mekad kay katamongan. At nalareni pong milagrong areti o mumuna the miracle of think of others. Yapin itang milagro na isipan mula reng aliwa. Bakit na niya po wari ing Eucharistiyang pagselebran tamong ngini, yapin itang the Eucharist of sharing, the Eucharist of breaking of the bread. Kaya po impong milagrong burinang gawan ning Ginoo kay katamo, yapin iti aliwa itang isipan niya kay kang sarili, no ne isipan mula naman deng aliwa. Nung pekirandaman tayong masaleseng kakatang ebanghelyo, makananang inimpisan ning Ginoo, ikit no ring dakalataw, makalunos la. Kaya po iya, inarala na la tungkol king kayarian ng Diyos, at pepa kaya pa no ring masakit, at ereboring lakwan ning Ginoo. Pero nini pong apostol, lepitan din Ginoo, na nung sinabi da, palakwan tano ring taong din, lulbog ni Ngaldo, balang makapunta, karing pakalapit na lugar, at ilang pitudturan, ang pungasalilang pamangan. Pero nanong pegiba ning Ginoo, karela, di na nyo lang apaganda, ikayo mismo. Ne? Bakit sinabi ning Ginoo iti? Liwamin kayong sariling isipan. No ne isipan yung mulaman dening taong areti na mangailangan king saupyo. Bali po ing metong kareng temptation na ningyatong ene. Yapin niya po itang ausan tamong
the culture of egocentric mentality. Me first before others. Ne? Iti po po Eucharistia iti. Nune, in Eucharistia, always the spirit of sharing, always the spirit of giving, thinking of others. Kita mo po siguro na ganakatamo anyang pandemic. Dakal pong edinado pa niyang pandemic. Bakit? Uling atin tamong gewang masanting kanita. Aga na kaya pa po itang community pantry. Deng tao, kanita, pegwalda, nung nanitang atsyukang karela pong lansena, at iti, kebit daking lamesa. At kaybat, deng tao, kinang wala. At aliwa mo po ding masanting, amilyari kanita, aliwa mo po reng makwalta, oret ang ating resources, deng memye. Pati naman po rin pakakalulu, ang popong reng mangailangan. Agyang ila, memyela naman. At kasantinging milyari ne, ating spirit of sharing, ating spirit of giving. Nung pikirandaman tayong kikatamong mumunang pamamasa, ninong sinambitlana, ning mumunang pamamasa. Melchizedek, the King of Salem, o the King of Peace. Yung mumunang diling, midaon tinape ampong alak para King Diyos. At nano pa yung gewana, benendisyonan po Abram. At Abram, ne, tinanggap yung bendisyon King Diyos, na iya sumambut siya ka rin sabla ng kasalang. At nano po yung abla sa gewa ng Abram. Iya po, binyenala reng ikapulo na ningkeyang pibandyan. Iya palang mumunang diling memyetites, ne? Iya pong mumunang memye, ikapu, Abram. Uling itiyapin niya yung pasalamat na King Diyos. Ne? Kaya po, gewa ng Abram iti, uling think of others. The spirit of sharing, the spirit of breaking of the bread, King Eucharistia. Kadwa po, nanya po ing Eucharistia, o yapin niya po itang togetherness. Actually, kita mo po mas familiar tamo kitang salitang communion or communio. Namburin sabihan ng salitang communio o Latin niyang salita, imburin ang sabihan niti, yapin niya itang kikatamong pamisan metong. O iti, yapin niya itang kikatamong, o yapin itang kikatamong fellowship king bawat metong at metong. Kaya nang sisimbata mo, etamo mo kabud makaluklukken. Noon ay atin tamong spirit of fellowship. Kaya po ing pamamangan, kabud po mamangan. Noon ay iti, metong yang relasyon. Nanda ko po ngini. Ni na po papuke kayo ing mamangan king metong alamesa bilang metong nga pamilya. Pakitas nga orang gamat siyo. Ni na pa pong mamangan. Metong nga pamilya, king metong alamesa. Ala natan ditak na mo. Kasi nga ni reng tao, kabudla mamangan Manganla, kilub na ning karelang kwarto. Manganla, arapaning television. Manganla, arapaning computer. Manganla, arapanan ning cellphone. Makabuisit ta. Abe-abe kong mamangan king lamesa, pero ilang ipapansinan, alang pakialaman. Bakit? Kasi in concern, yapin itang cellphone. Nung pwede mo, pasubo mo karela rin cellphone At saka dulangutan.
Kaya po ining mawawala kay katamong ngeni. Yapinitan kay katamong meal relationship. Balyo po ting wisdom kaniti, kening meal relationship IT. Kaya simpleng papamangan, biyabe-yabe. Akit mo, king pamilya mo nung nang maliliari. Minsan, inganak kay bisang mangan, uling atin niyang kapate kareng kapatad na. O kaya, minsan ning meto nga miyembro, bisang mangan, ne, uling atin niyang problema. O kaya minsan, bisang mangan, kasi atin niyang, kasabi, kareng kayabe na. Kaya po kitang simpleng pamanganay, itang wisdom na, akit may pamilya mo eh. Kaya po, togetherness. Ne? Kaya po king kakatamo pong ibanghelyo, nanong gewada po reni pong apostol, nanong sinabi ng Ginukarela, tipunan nyo reng tao, king grupong tsa 50, karen pong Hudyo, ing 50, yapin niya yung number of Jubilee. Kaya po, patse sinabi ng 50, it is all about fellowship. It is all about the celebration of relationship. Kaya itamo po, bilang metong Kristiyano, potang sisimbata mo, iting mawawala eh. Potang kapan may Kristo, king banal na Eucharistia, pero after that, what? Itangan po mamakotanangan, taman makapag-create relationship. King bawat metong at metong. Ne? Mengan tamo, pero itang pamangan tamo may create siyang relationship, king Diyos, o karen kayatang kayabe tao. Kaya po, king katang kaduang pamamasa, dimdam tamo, nung makananing Ginoo, dinescribe ne, San Pablo, dinescribe ne kay katamo, impong Last Supper. Nanong sinabi na, king wane ing tinape, dinawo ne king Diyos, king wane ing kalis, dinawo ne iti king Diyos, binyene ka rin kayang apostol, at nang sinabi na, do this in memory of me. Bakit? Kasi yapin itayong kayang tipan, yapin itayong kayang covenant king Diyos. Kaya itamo po ang tanggapan tayo ing katawan at daya ng Kristo, magkreita kayang relasyon king Diyos. Uling iti, yapin niyang tipantaking apong Ginoo. At katlo, ing Eucharistia, yapin niyang kikatamong thanksgiving, kapasalamatan. Actually po, impong Eucharistia, meto yung Greek word, imburi ng sabihan thanksgiving. Kaya po balang sisimbata mo, pasalamat taking apong Ginoo. Kaya sisimbata mo, kabuta mo manyad eh. At po tapong manyad taking apong Ginoo, ing kapanyaran tamo kaya, wagas. Pero, at nakatakay mo't king Diyos. Datanging Domingo, yakaman simba. Nung simba ka man, late ka pa. O kabang sisimba ka, kaba na humilining pare. Pero potang manyating nga pong ginuwagas ne. Linya, sisimba tamo, pasalamat aking nga pong Ginoo, king grasyang binye na kay katamo ng Diyos. Kaya po, atin tamong particular term, karen pong taong ibiyasang pasalamat. Serbalo may pa itang salitang ingrato. Patsay na sa kang ingrato, mas masaul ya pa itakit ang salitang alang marine. Bakit? Gewa na nakang kayapan, pero yakaman pe pasalamat. Yaka ingrato kanita ne. Yung Diyos karakal nagewa kay katamong grasya. Pero minsan itamo tamang biyasang pasalamat kaya. Kalo ko ano kanong reason bakit itamo po magkasakit ang pasalamat? Because of our attitude of entitlement. Privilege ko naman iti, bakit pasalamat ko? Pipagalang ko naman iti, bakit pasalamat ko?
Pegobran ko naman iti, bakit pasalamat ko? Ne? Kaya po king pamilya, minsan tana darandaman ng kapasalamatan Ikayo, Mrs. Ketty. Potang bibiedo ring sweldo da ring asawa yu. Ikayo, pasalamat kayo. Neng kayo mo mandamdaman ng pasalamat na mister. Ing damdaman mo karela. Ginuko din mo. Kulang lapang pamayad kuryente, danom. O allowance da rin nga anak, pamalengke. Pasalamat na ko man. O kayo naman anak, potang dinanda kong allowance yan kaya kayong pengari. Deni mo. Anting ka na akong pang-load, anting ka na akong pamasahe, anting ka na akong pagmerienda, anting ka na akong pang-mall. Pasalamat na ko man. O kaya, atinapin pamangan king lamesa. Potang akit mo, ebon o hotdog. Hotdog na naman? Ebon na naman? Instead na sabihan mo king apong Ginoo, thank you Lord, king pamangan na binye mo kay kami. Kasanting ning gawa ning Ginoo. Anyang tanggapano ring 5 tinape ang pungadwangasan, na sinabing, deni mo. Nuneya, minatnaya banwa, at ya, may nga dipe, pasalamat king apong Ginoo. At kanita ng milyari, mengan lang andeng sabla. At alam mo, mengan deng sabla kinabsi, may katipon lapang 12 kaing kareng mitagan. We never outdone the generosity of God. Ne? Makanya niya kaganaka ing Diyos nung ita mo, biyasa tang pasalamat. Kaya kaniti pong ita mo, pag celebran tayo ing solemnidad ng katawan at daya ng Ginoo, iti metong yakarempe ka importanting sakramento, the sum and summit of our Christian life. At iti, mo po kabud milagrong pagmulalan. Noon iti milagro yung gagawa ng Ginoo kaya katamo aldoldo. Nung itamo, we always think of others. Kadwa, togetherness in our meal relationship. At katlo, thanksgiving, our expression of our gratitude to God. At siya piniti, ing Eucharisting pagselebran tamo, balang itamo si simbata. Talakad tamo po, sasalapan tayo po, King Diyos, ipamayapayan po. Di na lang kimbanwa tiyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Kaya ngagli kong upaya ng Banal Espiritu, mibayit kang Santa Maria Birhem, linas na lalam ng upay Poncio Pilato, mi paking krus metet mi kutkut, tinipay karimete, king katlungaldo sinubdang mebiem, epay tasyaban mo makalukluk, wana ng Diyos, ikpang may pain tatong. Iba't karim magbalik ka naman keti, bang mo kong karing mabiyang pang may mati. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamak daring santo, king pangpatawad daring kasalanan, king pangsublirang mering metet, king bialanganga. Amen. Manalangin tamo, king ginutang Yeso Kristo, ape para karing tinape, para karing danupan, at pag nasang misan metong karing tao, makapadurot king metong nang dulang, at ngatang manalangin, Ginoo, maging tinapi na kasana ning biyemi. Itangan po. Ginoo, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misa San Metong, King Metong Akasal Pantayanan, King Mabilog ay Iglesia. Manalangin tamo, King Aldo, datangya, potang ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Ginoo, luklukla King Metong mong dulang ning Eucharistia. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misa San Metong, King Metong alugod ding sablang susuyo, manalangin tamo, King Aldo, datangya, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasan da ing sika ng lugod, King Metong at Metong, inya tamong manalangin. Ginoo, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misa San Metong, King Metong dang tula ring sablang anak,
amig primera komunyon, king banwang iti. Ipanalangin tamo, ing potang daratang ing kasangkitan, manatili lang tapat king Ginoo, inya nga tamong manalangin. Ginoo magintinapin nakasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, paulining dano. Pagsalbat at sakit, manalangin tamo king Ginoo, baningaldo datang ya, potang ding sablang mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Ginoo magintinapin nakasana ning biyemi. Misasan metong king metong apami kakaluguran, kaniti at karing sablang komunidad kristyana, manalangin tamo king Ginoo, baning kakatamong Eukaristiya, maging migityang mabye at pasulungan ang kakatamong lugod, inya nga tamong manalangin. Ginoo magintinapin nakasana ning biyemi. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, binyemeke kami, kabilugan mong sarili, gawa na kesa ng tanda, ning kikang lugod at saupan mo kaming, miye para king metong at metong, kapamilataning kikang ipaya, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Amen. Diyos, metas sa kaloban ng kaya, pantingamiti para kami maganyang ining biye, puri Diyos. Ipuring Diyos kapilanman. Puri Diyos, metas sa kaloban ng kaya, pantingamiti para kami maganyang inumaning kaladwa, puri Ipuring Diyos kapilanman.
Panalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning ginutin daong karenggamat mo. Kingi kapurit kaligayan kayang lagyo. King kakatam ka sa plalat ning mabilog na Santa Iglesia. Ginumanano sana ng tinapi at kali sa darawon mi at adake, king kekang Santa Iglesia, king pamisan metong at kaya pa natatalakaranda. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginu, mantabi ake kayo. At kaya ka ang tinuri. Itasyulareng pusuyo. Tatas milaking ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at Pudeping matuloy. karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kamparatit numan karino igpa. Diyos sa langang gatlubos mayupaya kapamilataning pamitaning Yesu Kristong ginumi. King tauling apunan kabang makalukluk laking lamesa. Kambede rin kayang apostol, dinawo na, ing kayang sarili kaya kaanting alang musing a kordero, ing matatanggapain, ababyeganap, akapurian kaya ka. I Kristo, binyene kaya kami ting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, bang ipagkalam na kaya kami, ing kayang makakabo sa upaya, manggaman kapilan kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pekanan ming balayan mo at pesinangan mo king kabanalan, bang ing pamilya ning meto ketawan, lumakad siya king sala ning metong akasalpantayanan, king metong apamisamak na ning lukod. Lalapit kami ngini kaniting makapagmulalang sakramento, bang makisulo kay dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebiyang Kristo, at itiyadwan ing pamisan metong yaing banwa, bang ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sasamban dakat papurian at ngaming kakanta. Ikapining banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, ipapagbanalan mo laretingayin, king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinapi, kay pasalamat siya keka, pirasune, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunang iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makainyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat keka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunang iti kayungan at minumko kaniti, iting kalis yung kanakundaya, hindaya ning baita lang hanggang tipan, amibubu para kay kayo, at para ka rin isablang tao, bangkit ang ipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan na kakanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Niyang inigaganakan mi, paing kamatayan at pamay nyubli ng mebi ng anak mo. Daraw mi keka, iting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabaming pagamuamo, na kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpa, isang iglesia makalaganap king meto yato bang binganapya king lugod, kambenang Leo ake kaming Papa. I Florentino ike kaming obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman de kapatad ming pepainawan at maninay sabling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kaming ang karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kayabe ng Maria, ing berhening dunin Diyos, kambe ng San Jose, akeyang esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamelataan ng Kristong kikang anak. King kapamelataan ng Kristo, kambe at keya, ikpang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Hindi po manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod tingig pa, karengamanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Ikpaming at syubanwa, isang bayang lagyo, tangke kami, ing kayarian mo, ipamintway ng loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamintway ng loob mo. King kapanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni. Ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, ipay Saul king tukso, nunay kabus king marok. Kabus mo kami o ginugi sablang marok, malugod mga pagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasawpaning kakang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at binigtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Muling kekain ka, yariyan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, Panginoon mi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan lalakon ko kaya kayo, din kapayapan ko babiyak kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo,
ika mabibiyat magari, manggamang king halanganga. Amen. Paning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan, At kaya ka ang pakita mo tinurin. po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan, kapayapan. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, nyo'y kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng kordero. Ginuya kung matampan tanggap kaya ka, dapat ang kasmi kasming nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana king bi alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O ginuming Yesu Kristo, babieme kay kami, ingke kang katawan at daya, ing Eucharistia, anting metong atanda, ni agyamang ini, karake mo na kami, king biemo. Mananasanang, pakamtan ming lubos, iti, king kayarian, anong luka, mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Amen. Tempong bayong, schedule na rin kakatang misa, Monday, Tuesday, Thursday, abakla po, ring misa tamo, English Mass, tempong Miyerkules, sampung Biyernes, 6 p.m. la po, Kapampangan, Mas la po. Kempong 24, Martisata, kapiesta na pong San Juan, kaya rin ang bisang simba, kitang piyesta nga ita, King Martis, 24, solemnity of the birth of John the Baptist. Kay Batking Biyernes, pagselebran tayo, impong kapiestana ng Sagradong Puso ng Yesus. Nung ini pagselebran tayong kayang katawan at daya, King Biyernes, yung kayang puso naman ng pagselebran tamo. Kaya po yung misa ta kanita 6 p.m. at sana po itamo makasimba tamo. Kay ba't po, malapit na kakatamo pong anniversary, 89th anniversary ng foundation ng kakatang parokya, kaya pong July 11, at itintamo pong simpleng selebrasyon. Kaya po, maglikom tamo mo naman pong pondo parikareti, at pong kakatamong PPC at ilang project, magtindala ka ng t-shirt, ampong payong. Next Sunday po, akitala, magtindala po, para supportan tayo yung kikatang celebration na yung kikatamong founding anniversary ng kikatamong parokya at atin lang pa pong gawa na fundraising, magtindala ka ng ticket para king bingo social, tamo po. Kaya po, sana supportan tayo, yung proyekto na rin pong PPC tamo, bangkanita, itamo, masusi tayong apag-celebra ng kikatamo pong anniversary. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya kaantimurin. Bendisyonan na kayo ni Diyos, sumaypayang tutuwing igpa, apoy nga na, kampoy banal Espiritu. Amen. Misa midawne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Mayapayabak po kay kayo nga and happy solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ.